Pozdrav youtuberi i evo nas u trećem dijelu kako etovati Counter-Strike 1.6 demo. Prvo što vam je potrebno da imate neki demo, evo već imam, uvijek mora da piše vamo ime i .dem, jer neće moći da se otvori kada budemo kucali view demo. I sada uđete u play, idete na run. To je tools, demo tools i zakačite ovo troje, idete na next, idete ovdje add i dodate demo. Ovdje sada idete na browse i napravite neki folder, ja sam bubam nešto, idemo na ok. Idemo na finish i sad će taj demo da se popravi i da se sačuva ovaj folder. Vidite kako to se puni. I kada se to završi idete na file, launch i sada prvo treba da ubacite ovaj demo ovako možete idete desni klik, properties, find target, to jest ubacite ovaj Counter-Strike za movie makere. Znači idete u C-Strike i tu samo zalijepite taj demo, idete copy paste, da to ne pokazujem, to znate, ali ja sam već to ubacio. I sada idete na file, idete launch, ovdje nađete gdje vam se nalazi opet Counter-Strike 1.6 za movie makere. Meni se nalazi u program files. I kliknite na ovo hle, open. Ovdje ukucate demo edit, rezolucija u mene je 1024x576 i idete launch. Samo da povećam sliku. Sad će se otvori. I sada otvorite konzolu, znači ovo je tipka ispod SC pored 1. I sada kucate za FPS mira v donja crta movie FPS, na primjer 100. Donja crta movie donja crta FPS 100. Sada možda ukucamo da možemo da snimamo na F1, na F2 za početnike da im bude lakše. Kucamo bind i idemo odmaknete navodnici F1, navodnici, odmaknete navodnici mira v donja crta record movie donja crta start, odmaknete 1 i navodnici i enter. Sada za stop bind donja navodnici F2 navodnici, odmaknete navodnici mira v record movie donja crta stop 1 navodnici i enter. I sada vi možete da ukucate neke komande, evo na primjer ova, da vam sačuva u folder koji vi hoćete. Evo file name mir donja crta movie donja crta file name, odmaknite i napišete ime foldera. Evo ja sam ovaj koji su predložili oni unit donja crta rec i možete da ukucate da će vam u opisu videa da se ne vidi smoke ili flash kada snimate.
I sada kucate da gledate demo, view demo, navodnici i ime dema i navodnici. Navodnici i ime dema. Obavezno mora da ukucate ovo .dem. Idete navodnici i enter. Ja ću da pauziram dok ovo se učita. I kada vam otvori ono da krene demo, ovo što piše loading garmin.dem, mora zaustavite ovaj demo i mora da sačekate dok se učita, dok ne bude ova što ide po ovoj crvenoj liniji stane na jedno mjesto. Ja ću da pauziram. Evo da vam pokažem, znači zaustavite demo i evo kada stane i kada ovdje ne bude pisalo loading garmin.dem, tada znate da je to završeno. Ja ću opet da pauziram video pa ćemo da nastavimo. I evo to će ovako da izgleda i sada mora da pritisnete ovdje na play, ESC i F1 da počnete da snimate. Znači to mora da brzo da uradite, da počnete odmah da snimate. Evo sad će to da počne da se snima, samo dok dođe slika. Inače to ide sporo, evo vidite. Tu sada prave slike, slikaju se sve slika za slike, jedna, prva, druga, treća i tako dalje, ima ih more. I u virtual DAW od ovih slika se pravi video, to ću da vam pokažem dok zaustavimo snimanje. Evo sačekat ćemo malo da ne čekamo dugo pošto sporo ide. Barem ovako kod mene, ne znam kako bi moglo biti kod drugih, nadam se da je isto, ali eto ne znam opet. Ajde da pauziram video, a stvarno neću moći pauzirati zato što je ova strelca stalno na ovom nišanu, tako da neću moći, morat ćete da čekate još malo, makar dođe do ovih kutija. Ma dugo da čekamo dok dođu do kutija, tako da ćemo odmah da pauziramo, znači samo predsjednete F2 i eto vidimo kako je to sad snimilo. I sada treba da otvorimo Virtual DAW, idete na run i on će odmah se otvori, ako ne idete ono start Virtual DAW, ok. Ako vam odmah ne otvori, ono ako izbaci nešto kao što mi sad malo preizbacivalo. I sada idete na file, open video file i nađete sada to gdje ste te slike slikali. Evo ja u mene to već, ako to radite idete my computer, lokalni disk C, program files, portable i nađete taj folder. Idete take 00 all. Kada budete snimali bit će take 001, 002 i tako dalje. I sada samo da nagodim da budu slike pregledne. Sada vidimo imamo more slika kao što sam i rekao. Znači vi samo kliknete na prvu, idete open, ne trebate ni na drugu, ni na četvrtu, ni na osmu, znači samo na prvu i open. I evo vidimo, znači to je taj demo što ste snimali. Znači ja sam kratko da ne čekajte dugo. I sada idete na video, frame rate i ovdje change frame rate to FPS i stavite 100 kao što smo i tamo u onom kanteru za moj makere. Idete na ok i sada idete file, save as AV
I evo napišite nešto, na primjer ja ću nešto bez, idemo na save i to će sada sačuva. Ja ću sada, pošto mogu da pauziram, da ne čekate, da ne bude klip duži, ja ću da pauziram. I evo sada vidjeli smo da se to završilo, znači možemo da izađemo iz Virtual Duba i idemo ovdje gdje smo to stavili sačuva i to je ovo. I to će se pokrene u Windows Media Player. Moramo da malo sačekamo. Evo vidimo što smo snimili, kako ide ovo, evo vidite kako ide i to je to, znači samo u sljedećem tutorialu ću da snimam pad kamere ili kako editujem u Sony Vegasu, o tom ću još da razmislim, to je to, hvala što gledali ovaj klip.